guys, Pangandaran aman, Jawa Barat bebas COVID-19. Jadi jangan di rumah aja, refreshing. Ayo, berwisata aman di Jawa Barat, Pangandaran. Sorry nggak pakai masker, soalnya kita berdua sudah cek suhu, tidak mengalami panas atau gejala COVID. Wisata Jawa Barat insya Allah aman. Pantai Pangandaran, wahana ATV guys, ATV 1 jamnya 120.000. Menikmati deburan-deburan ombak. So buat kalian ulin jelok gue di mah kolot ya. Soak anjing diharup kieu mah. Soak anjing demi Allah. Lawan anjing. Soak demi Allah iki. Lawan anjing. Lalaunan goblok ai labu ka handap. Labu ka luhur mah ngapung, geus bisa disebutna lain labu. Nah guys, lawan goblok. Nyelip guys, nyelip guys. Oh. Tapi kan itu mah kayaknya habis simpan dia. Kayak saya itu. Jadi bisa. Airnya lagi pasang guys. Oke guys, airnya guys. Odading mangoleh. Odading mangoleh. Pokona lamun ngadahar odading mangoleh bisa jadi Iron Man. Odading mangoleh. Odading mangoleh. Lamun maraneh teu piknik, maraneh goblok jeung belet. Lobang aja dok iman menyebabkan butak. Ulin, kita gue di gimana tuh? Ulin ngaji dok imah mah, bawa udah pemajikan, toha, cucu, sok refreshing, harulin. Susah atuh euker. Ulin atuh sok rek nyawa mobil naon, rek bus, rek elok, rek Avanza, rek naon. Udunan atuh sakeluarga. Kalau bawa mau narik dia atuh duit mah, sok harulin. Ombakna keur gede guys.